Good morning. Ngasi yumza kaisa numit ko. Yumza kaisa numit ki card ki message happy thing minarase ko. Ado yumza kaisa ahambada number se 104 lere aduga color dana green color gumba set pi bi ko hari yumza kaisa numit se. Aduga chak thongbada na asang ba machu gi pot ama heta maroi ogera elaichi ogera mo ogera cheng su matam da katang ama thada bi ko. Adu duma lere ko. Aduga akoina yumza kaisa se hadi kai kai thaba khotpo se yam phai ko hadi pambi thaba oiro ama oiro ko sum dai gumba thaba ko pa hadi growth amuka hena lakpo oibudo adu den yara ga yumja kaisa gumba da thabi kanu gum koina mapan degi gamla gumba kai gumba lera aga tha matam da yumja kaisa gumba se tawbiu ko sisima leire adu aham bada koi gi card ki message yeng minar se ko card ahum katang tho se ko nungti gi yengba dumaina adu degi adu gi matung da timing afaba sa pe yenga se ko hadi yumja kaisa numit ki matam afaba kai kai lege habado do sedagi 3 cards katang thua se ko card number 1 card number 2 card number 3 ko ahamba card ani suba card ahum suba card ko ahamba card se khanjra ani suba khanjra natraga ahum suba khanjra ma khanbira se ko hadi first card khan bangai yenga se ko hadi first card khan bangai gi lai se sida leina ko hakchang gumba kai gumba hai tare ko na ba khotpa ga leira ga di hakchang se ketang phagalak ko ko dumai taro oi gani ko tension yam da ka hana logono hadi tension hen lotion bargam to ko silai se ko hen unnecessary tension and unnecessary stress kumba kai gumba logono ha bane ko silai se ko isa da kitang amuka hena care bi biyo ko aham bagi laiba card sigi meaning se ko ani shuba ko ani shuba sina kitang thau yam ba yai thabak yam ba yai adagi karom chasige kai tawsige ha bagi kitang confusion gumba kai gumba dumaina katang leidi ko silai se ado sida katang hadi chin chu chin gani ko hadi aina tawdor mayam se som at loina ma important no bodo aina chatori ba aina tawge na khalli ba pot mayam se yum gi oiro mapan gi oiro loina ma admai taroga lai ko sida lai ba card gi matung ina haraga di thau yamba thabak yamba leithok ko su yada ba khota ba admai taroga lai ko hadi ani shu bane khanbam su khang da ba gumba oina oi bodo ko aduga last ta hadi last lai ba keno sigi matung ina haraga di sile jo ko kinu kuino pentacles en lai se ahum subagi sina ko hadi thaba inkhang taw matamda growth success e kayam piri ko adudana hadi thabak taw matamda phajana discipline ga loina na adumai gumba thabak taw bibo ko ina tawdori ba thabak se phajana proper discipline ga loina na adumai taroga tawri ko silai se aduga amana leina ko thabak khoi gi business taw nupi ngai gi oina haraga tum ngasi se dong taw nung kari kra dum ya ba su dum khara oiri ko aduga amana khoi gi kaino se ko hadi timing se ki pung mari ga mini ni phuni panda gi na pung ni pan ga min ahum phawng lere de mapan ga mini phuma thoi de na pung trama thoi ga min trampan phawng lere ani ga mini kuntra mari de na manga ga mini ni phuma pan phawng lere ko adagi mu tare ga mini try thoi de na pung trama thoi ga mini trampan phawng lere ko aduga nuthin nungdang atheng bagi ko pung ani ga minute mari dagi na pung ahum ga minute kun taruk phawng lere ko sisina ko gi ngasi gi oina afaba timing ko adu sida lere ko gi daily card message se ma'am thank you